Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une tarte aux fruits. J'espère que cette recette vous plaira. أزول في الأول عسلامة ونسير مع لا فيديو بوسيق كوني داف خير وعلى خير كني تولي مدي لا فيديو أسيق نخدم لا tarte guinée aux fruits سير مع la recette أراوني دي عجبن قيمو ثيدي. Pour la pâte, 100 g de beurre, 15 g de jaune d'œuf, 200 g de farine, 25 g de sucre, une pincée de sel et 50 g d'eau. هاك ندني غنعدي غنخدم لاباط حوايج 200 غرام من الفارينة 100 غرام بودير شي طح من الملح سائغ 25 غرام من السكر 50 غرام بومان اكو 15 غرام اوراغني تملل تنكيني خما يوث تملل توراغني كان ذاكيني غنعدي غنخدم قبل الفارينة ني غاكو وذي كني تولي ملا قاتش شماك وذيني الفارينة. En premier, je mélange la farine avec le beurre. Ensuite, je rajoute le sucre, une pincée de sel. Je mélange le tout. Je rajoute un jaune d'œuf, équivalent de 15 grammes, plus de l'eau. Là, il ne faut pas rajouter d'un seul coup l'eau. Voilà, pour moi, j'ai laissé à peu près une cuillère à soupe. Ça dépend de la farine. هاكني توالم دي لا فيديو سملا راكلي لي زانغريديون نير دما نيرو سمارا يمثال في ثيكلتن كي نيرو سمار غارات قيمي دا ببخي ثاغ جوثني الماكله يدي قيمن بوامين ولا قارات سمير ما اكو مالنا في ثيكلت سمارا يمت شي طح زمرات تسوي غاركلي لا كونتيتي نزمر وتستوى كامل كيني ذا قيت قيمي شي طح ذا كيمي تعجن غير كل ماشي ذا عجن تجمع مث كان لاباط ولا قات تعجنمت تستعمل البابي et le film alimentaire سمحوثيه تستعمل في الجدار quelques heures. Voilà, je mets la pâte dans un film alimentaire et je place au frigérateur quelques heures. Là, on va préparer la crème pâtissière. J'ai 500 ml de lait, 5 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 50 g de maïzena et la vanille. ذاكي نسعر نفس لتر ويفكير 5 وراغني تملالين سعر 100 غرام من السكر 50 غرام لا مايزينا كود لا فاني اذا قد تفاق في فرازني تمللت اسر نوغ السكر لما يروي مليح يفسي سكرني ذوم كاسر نوغ لا مايزينا هذا كيتوالي مونسويت تسر نوغ لا فاني ريغ ديجا غيفكيني غادي يحمو ميك حما ويفكيني غاد تسميرا غنوفس سي تسميرا قبل النفس هذا روي كل باش هادي يفسي اونكور سكرني اي ابخي لو ميلونج كاع سمير غات كاسرون تاثي دن السوب. En premier, je mets les jaunes d'œuf plus le sucre. Il faut bien mélanger. J'ai rajouté la maïzena, la vanille et un peu de lait. Et je verse ce mélange dans la casserole. On va les faire cuire. Désolée pour ma voix, je suis enrhumée. سمحوثيه في لافواينو كذا سفغنونا سمحوثيه نراوني وضنا غور كنا عني غاوي كيسارا في حريني قلي كونزرنا دهضرا ذا كذا عدي غنصبو لا كريم نينا هذا كيتواليم هتبوي سلاقل مي لا قرا تحبس مروي ترقوي مثلا ما ذاين تبوا خاطر مولاش تنطوط. Voilà, il faut tout le temps mélanger. Voilà. Elle est lisse, elle est belle. خضر مثل تفغ لا كريم نتفغ دي الشكيت تفغ تي الكوان تا الشكيت هاثاي زاين داكيني تبوا هاتي دنكسا في الغاز مثلا مشي تبريي تفغد الله يبارك داكينا تسمير غير داخل الوصاله تجي باش تسمير ولا ما مشي تفغ لا كريم الله يبارك تفغد تبريي تفغد فنينوث ثورا كيجيني غتخدم لو فيلم alimentaire en contact ترغى au frigidaire quelques heures. Je mets le film alimentaire au contact et je le laisse au frais quelques heures. من مثياثي حدا إلا طاختي فغد
الله يبارك تزيدانت لو فوني د لا طارت يفقد تفتوثوس وقرارة يفقد. الله يبارك الله يبارك. هاثان كلكو زوغ ابخي هاتفهمت لاباط نكونت هاتاي هاتفهمت لو بابي كويسون كنت تنتظر في البلان طرافاي اتعدي مثل سيد مسلم ثكني تولي مثل على حساب المول نكونت المول ماشي لما تخدم من كينيز ما تخدم في مدوار نغلي بتي تارتلات. J'ai allumé le four à 180 degrés. شعل غاسي الفور باش هادي يحمو نقدر 180. اذا قاعد عندي غاكو قاعد غير كلي لاباطني غير كلي داخل المولاقي. اذا قاعد تفاطا فرشيط تخمرو كيكيني وكنا غادي تشوف على لاباط. ensuite ترى الفور à peu près 20-25 minutes ça dépend الفور كنت كني دقارة كل فريد مي تولى مثوغ لكني تزقوا سايدين تبوا la cuisson à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes ça dépend vos fours. Voilà, pour moi elle a pris à peu près 25 minutes. Elle est bien dorée, elle est magnifique. ذاك ثاني ندير كسر لا كريم لي خدمه ذاك يظني ذاك عندي غتخدم شي طحصوباتور باش تسرحي مانيس خاطر كيتولى صمضوث غتنخدم كي شي طحصوباتور تولي تسرح دي مانيس داين. On travaille un petit peu la crème pâtissière avec le batteur, voilà, un petit peu. Voilà le fond de tarte est cuite. مثلا ندير بوغ لو فون دو تارت نينار تبواد دوري تفرد شكيت او بلوس تفرد تفتوثوس. اذا عندي غسر لا كريم سوا كاكينيس لا بوشا كيني تخدم مثل شطون جاوث تعمر مثل لو فوياكي. Voilà, je rajoute la crème pâtissière. Je vous laisse regarder la vidéo. كون جات ولي مذاقي لا فيديو يدوها لغرون. Comme fruits, j'ai pris les ananas, plus les kiwis, les fraises et la mangue. Vous mettez ce que vous avez. La décoration de serre les ananas, kiwi, les fraises, et la mangue. Nerdayni كنت وجدن نقخان. أما التفاحة أما التبانات دايني ساعمت نقخان. هاثايا كنت غتولي مكانة الديكورير. ماذا كيناوني ديني غاجي كون ذي لهنا تلويث لا فيديو نظام ما يبغاو حنين ثاني نوني من قميذي ارمي تاقرا لا فيديو. Voilà, je vous laisse regarder la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne.